Zdravo svima, danas vam dajem čak 10 načina kako zadržati pojašnjenje na engleskom jeziku. Clarification. Kad to koristimo, pa kad nismo sigurni smo dobro razumeli našeg sagovornika, bilo da kažemo zbog nepoznavanja ili trenutne nekoncentracije na stranom jeziku, ili možda prosto druga osoba ima čudan akcent, dele konfuzno ili jednostavno rečeno ono što govori na neki način u tom trenutku za nas složeno i tražimo pojašnjenje bez obzira da li je dobro ili lošije vladamo engleskim jezikom. Prvi način, I'm sorry, could you please clarify what you mean by that? Could you please clarify? It's better sometimes to say to clarify than to explain, to repeat. Znači nekad ne bolje reći to clarify nego to explain ili to repeat, jer repeat je čisto ponavljanje. Clarify više odgovara glagol explain, znači možete mi to malo pojasniti. So you're asking for further information. Sljedeći način, I'm not sure I understand. Can you or could you explain that in more detail? Could you or can you explain it in more detail? Znači možete mi to detaljnije objasniti. In more details, thoroughly, with more examples, with further information, također neka alternativa koju ovdje možete konkretno potrebiti. If you need example, could you give me an example of what you mean? Možete mi dati primjer onoga o čemu govorite, onome na što vi mislite. Can I elaborate on that point a bit more, please? So again, you're asking for further information, for further details, for further data. I didn't quite catch that. Could you repeat it, please? Ako zaista problem samo u akcentu ili možda i se čuje osoba zbog loše internet konekcije i slično, zaista možete samo tražiti da ponovi. To catch that je uhvatiti nešto, to je se razumeti, čuti konkretno. Of course, you can be really explicit and say, I'm not following you. Could you say that again? Could you rephrase that in more simple terms? U slučaju zaista nekog ne možete da pratite, možete veoma direktno kažete da ne možete da pratite, da tražite da se to objasni na jednostavni način ili da se ponovi na razumni način. Of course, you can always say, could you walk me through that process step by step, please? For example, if those are some complex constructions on computer, in some software or anything like that. Znači, ukoliko su vam potrebne instrukcije step by step, morate nešto uradite, recite da to je jedan način koji možete to da pratite. I'm a bit confused, could you break it down for me? Could you break it down for me? Could you make it more simple, in other words? Could you provide some more context? So you need further context, in other words, you need more information. And of course, you can just repeat the information. If I understood you correctly, then you repeat what he has said, and then that's how you're going to get clarification if something is clear or not. Naravno, uvijek možete da ponovite ili da parafrazirate ono što osoba rekla i na taj način, ako dobite potvrdu druge strane, budite sigurni da ste razumeli šta ta osoba žela vama da kaže. Ovo je 10 načina. Ukoliko imate bilo kakve pitanje, možete još neku bolju ideju kako tražite pojašnjenje na engleskom jeziku, slobodno pišite. Idemo u sljedećem videu. Pozdrav!